Hey, kwenza njani? Put the mic there mfundisi msakho. Put the mic there. Phakamisa isandla sakho bayabuya. Noma ngabe yini ledla imali. Sesikhathele ukuthi siyahola imali sasiphelile. Kunale spirit labasithumela. Phakamisa isandla sakho kakhulu ugoqe ungahola wena imali yaphela. Uthenga imoto iyashayisa kunento ledla imali. Na uholile bantwana bahlala bagula. Kuhlala kunethe inkinga nje ungahola. Kunento labayithumele idla imali. Njalo nje nawolile litayile imoto liyabhamunga. Idla imali lento bayithumele ukuthi ihlalile ethatha inkinga. Njalo nawuholile lifastela lasekhanda kwabantwana bangadlala liyafa. Bayithumele lento uthi ungahola idla imali. Yene bathakazela idla imali ethi comment abo obheke lento la iphele iyasha lento around iyasha ngithumela umdilo iyasha lento nayo ke kuyasha wonke umuntu wesifazane lohlala aphuphalala nendoda longayade awubhekele le ndoda yakuyekela nawungalodoloshe nayo ke lento lelala nawe iyasha fire funza mbona Mark 4 verse number 40 to 41. Ungatehlisa thanda uvule emehlo ume kuphela. Khiba! Bayiphalasa lento. Hey. Bayiphalasa lento. Funza mbonam Mark 4:40 to 41 kuphela. Mark 4 verse number 40. Yebo. Wathi kubafundi nesabani kodwa. Uthi kubafundi bakhe nesabani kodwa. Nendiwa yini lokuthi nibede kukholwa. Bafikelwa kwesaba lokukhulu. Ngoba ngilo abuta lomunye athi, "Kanzi ngubani lona? Wekhutha umoya ngisho nelwandle kumlalele." Mark 40. Chapter 4:40. Ake sothi fire. Ake sothi fire. Shout it fire. Shout it fire. Shout it fire. Shout fire. Shout fire. Shout fire. Shout fire. Shout fire. Funza mbona Mark 4:40. Zenzo 19:11. Bafundise siyokubeka izandla nabo masinyana. Imisebenzi yabapostoli chapter 19 verse number 11. Nkulunkulu wenda athi mangaliso letingakavami ngetandla taPawula 12. Ngedandla nje todwana ngiyabonga mfana ngedandla nje todwana. Uyabona manje siyokubeka izandla sawona njani makhelwane. Nabacetha ukubeka izandla kutawenteka ini? Tawenteka ini?
Tawenteka ini? Mangaliso. Simangaliso sekuqala laba loya wena batawuta batoxolisa. Sokubeka nje isandla. Simangaliso wena lokhulako utawuphila namacetha ukubeka tandla. Nasi simanga. Simangaliso utawumangala kungashaya nga5 bathi uya interview leliviki leli. Simanga. Net ngesandla. ElisiBhayibheli kuTimotheo Bishop Malambe ningakuthelele lenkonzo yekubekwa kwetandla. So I would be standing here and deliver abantu bafundisi. Niyabathinta nje ngezandla. Niyabathinta nje ngezandla quickly sina 3 minutes. Babuye nginithinze ngezandla zen just come every pastor. Wonke mfundisi akabuye ngimthinze ngezandla. Receive this anointing. Hambe wenda timanga. Hambe wenda timanga. Ningalikhohla lelisuku. Babekeni izandla uyabathinta nje uyandlula bo Asha baningi la ekhaya. Hambe wenda timanga. Hambe wenda timanga. Hambe wenda timanga. Hambe wenda timanga. Sihlale phansi. Le line labahamba khona uyaphakama bakubeka izandla uhlala phansi. Quickly let us go. Kiba! Ya lena sitayisebenzisa la imic nami ngiyehla. Nami ngiyehla. Biyani nginibeka izandla mina ngiqale la ituli. Angibe na Asha la, ngibe na Asha la, ngibe na Asha la, ngibe na Asha la. Makwenzeke simanga empilweni yakho. Touch! Ashas. Touch! Makube nesimanga empilweni yakho. Touch it! In the name of Jesus. Simanga empilweni yakho.